Kum gajinya snok tilang lembat ke kinhon kinong di dawai hakeleng kari India, kablatip ko All India Organization Chemists and Druggists, ban persya ya kajing di dawai online, da kabakintu ya baro kinong di dawai hakeleng kari India, kintop ha kani ke jelaru, ban pilong ya khang dukan di dawai kabashisngi, kum ke khubor ban pha sya ke sarkar India, halor ke te kajing persya, jongki, ka Meghalaya Healthcare Association ru kalashim bintalang hakani kesngi, da kabaya lumlang hakindailat hinne ke step ka arphotarik ujemang arjar arphunrio badru ban khanglot igidukan hakeleng ki benta jong ka sorshilong habakren shilat pathai khubor u president jong ka MHCA uba David Kharsati ulaong ba ka jingpinlong ya kani ka jingkhang dukan di dawai kadai namar ka jingbom sngap ka sarkar ban pindam no yaki an kabawanra iki dawai lingba ka online badru ban pindam no ya ka GSR 220 kabasha tang ha ka por bawan u COVID-19 ban ai dawai shayeng lembat ka GSR 817 Hinray ka sarkar India kam sngap wat hadian makila deb ban pha bonsin ki shithi ban pindam no ya ki teki an Pelong cungi ya kene ka strike bat ban khang ya kidukan barok kawai ba ngiket pat ya ki member di kelong kamdan pada kawai pat kadai number 1 ni ya persya ya kacing wan ki dawai leng bagi online baar ngim kwa ba kene ka an ke badan hang ni ke bangi thok kene ka an GSR aspa arpo kene ka an la pentrekam menswa perbadawan covid nisya bandai aidawai seyeng namar ka kapor mlong man lek bai ba ti nade nang tu ngikwa bakin withdraw no penduk pendam no kene ka an mereka sarkar India ka klaim penduk pendam kani kamde ka an bala kabla along an kani ka draft ti ya kani ka wairu ba aspa kani ka ba pasta khanyo kani ri ko ban penduk pendam no namar ba kacing ti dawai online ni shem ba kadai ka basneu do kata kakaba ki dawai pio teng banongkong udawai ba pi orang nongkong wan bapa baar lawan basniu balai lele de ban subret sundo uta de dawai ubang ni siam lang bak online ken mar kata kadau ni yang ta kanong rim kalong ba ya ka kot ka khia ndai ban sil ekam kai mo ka kot ka khia ai ka dol la ka jong dor ka jong ka ide kinong de dawai ni kwa bapa ro ka de dawai kinde be i dawai ka bapa da kinu kidukan king siam ba kide dawai basneu kum ki member la da pentip yang ni lek bat ni rak sendon ru bat ki breu badai don hok ban persitom ya ki ha bat ni report ru uni breu ude kum kini ce cai dawai dan kamat persitom ru te namar kata kadau long kapok India hi ngimpa bakani kan jia te kani ka jing stretching kam dai tang de po Meghalaya mo ba ba kere te ngangek ba lang ba kani ka jing hot chungi ya kani ka strike ka government of India kan ngau bat kan le ya ka bangi kwa te kan ya yang kumbaya kumukwa ha ban ya kani bon ki breu ki ong hana ba ka ching de dawai yo nong palat em de dawai mentam yo nong gumta kaladon ka dor bangi ong ke DPCO dia ki dawai baro khoi ki basna hapo ka company ka bala itu da ka sarkar India la penrung ya ka hangta hakabaya ka dor chung ki dawai la bo de sarkar mla suan bo da kan kono company ke ka jing nong kalau long baik kini retail bang yang farmasi cross margin 100% ha wholesale lele 100% bat 10% berkat habang ibu inong trade nang ta ni habang siu nang ta te kata kade ke bayu te beri bakren na bar ki keren kum bakal ade ke bangila shu to no pa em ndon ke to halor kini ki an se ki pila mention ba jawaban bade ben pendam no pelaju bersau sarkar India hai adan ke sitiru ke bangila ayu kiran sitir ki bangila ai ba kini yu menta ka sini la sai ngin kadan sitiru ke bangila submit
ke kamdan mentai ngalak ban pak ka grup jongpi kasti bengin apa sya Piyus Goyal mana kini Ibreu congi na Delhi gilai summit kata ngalak ban forward namar keladon hampa ka sistem jangi Kemudian halor kini sti pito pio respon pak. empat dia adam tanah kata-kata we continue lada kila respon lele tinggal au call off ka Dimenta kini ke protes jampi ke kena bitang sini kemana? tam chisi ngim kwa ba kini bapli kinong pang kinong thet dawai bakin sitom bakin cenjar ngim kwa aku kata Tak, let's say kat jing tip ke jampi. Habis pak kini ke jing strike pi. Kemudian barok ki nong bu dukan bu dawai ki si mentalang ni kemana? kade kalong kumni ngi kerpat lut ya baro ngim la ban lek pen bor mo ngi kerpat ni ong pasine la dawan online ngi yap lut baro khoi te kum kadak jong kacing persya ya kene snow bah ya khang ya kene dukan ban pen pau ba ngim kwa ya online sales of medicine for market Okey, tegbolong menta ki si menta. ba ro khoi ngi lek te la bon ba khang Kemudian Iwi asli tengam tip, hanu tengam tip. Ya kebangi tip ngilek meta. Tambah lada kim kang ru ngim la ban lek ban syok ban bom ban kemne kem Nah, pen bor ngim la. Rei. Nah, kadai bitang kajing kerpat. Kemudian kin kang bai barok sini yam, barok sini kim kang bai. Ha? Kin kang barok sini bai. Baru sini. Hakani ngi aburam ya kini ki bangi ong medical representative. Presiden Chongki Don Hang Secretary itu kiba kemau medical representative ngatapi suatu itu kiba represent ya company itu kini ru ki support lang yangi hakabaki ong lada kawut kani ka ancan wan kanton gaji ke bakau hari India bacindo kam kai Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school, with friends, and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.